kwa gachi clients. Nje bana ngeke. Nje akine kwa watu bana yobi. Siko marango hivi. Marango osinya kwa igora. Noroche nyombe, teto nyerigere bia. No nyeroche? Yeah. Are you seeing the arts? To Lucy, ikigetige, ekine kia mapambo. Are you seeing? Nteto nere neat and clean. You go make a video much? No. Even not fish. Noroche nere clean. Digere di cushion, digere di the sofa. Noroche na ere. Nteto nyerigere. Akaka talaga bana. Keneke rogo. Ukiona tiago sorry, keneke rogo. Yeah, robna karo. So, no chama ugaya. Ama ugaya. Owo cha tinyo. Tako se ebon. Okonya tinyi, unora tinyi empesani. Yani ndio teke tamba ngebe kama acha? Otinyi. Sawa. Igo. Inero maintenance ya mawaya. Kwarere. It's just art. Tiga na inenda ifusa. Achana nayo. Ifusa nini? I'll tell you later. Anyway, no roche bunere sparkling clean. Kwarere. Ene TV. Aya, igaiga tugo ikaga ekeneke rore. Ukiona lakini wote gani tiake iga. Awa. Wata ni akaweka tutai. Mbona Kwarere bana. So I want you to see if it's very clean. No any floor. Kwarere bunere very clean. Hakuna any particles. Kirase alafu aline se carpet. Ese carpet tulikuwa ndona bikorodo. Okorusegia. Okorusegia tambi. Ni maide. Okay. So inchuko changoro kiko cha bedroom. Aya. So is one of the bedrooms. Kwarare. No roche. Na ile blanket. Kwarare. This is the duvet. So tene choko beka chianga. Yes. And the bed. This is the bed. And no nyerigeri. And uvege ekwendere very white. The bed sheets. You gotta be going to cover very white, no any other color. White. Why would it? White. Naka. And you're gonna go a bedside light. Or walking, you're going to go there. Or the month that I get to walking. Carol Kenyan. So the walk is to me here. You go. You like your walk. What do you mean? Like you're at anyway? Tigankoroki, the other places. Chugocha other places. You want to bafu, ne cho, kando, ne bedroom. Yeah, so nchite karanse kote. Ngakinde wo kumenya. What do you mean? Okay, let me just show you because nyumba, anyways, dining. This is the dining area. Onye go korosie ndagira wakora, waragira I'll show you. Ne kuka. Tiga. Ne kuka. Sawa. Remain microwave. Amate microwave. Iyo kubwate ndagira. That is the kettle. Iyo kubedia manche. And then the utensils go all over there. And then you go chisko hai balcony nero. Pero te go relax, so montate go kunembeo, no monta go chobe. Okay, watch whatever. Kaki, nyombera kwa ndiredi. No sabe cómo lo voy a colocar. Ahora no quiero un corte. Yes. Nyakirario. Pero na kyo kang ari tiya. Akyo tayo tigay boyfriend yan ang gocher. También. Ngoy ko mera. Goro te kina chi etenga gora. Jackpot. Tigay boyfriend ng gocher. Wanu metembate vinte bichara. Nyumba. Vyombo zangu ni chafu. Kitoko ndo nsubiri. Iko bona na kiondochi.
Tari go bega kibisieri. Nyakirari ometae timaite na kiondoche. Igoroche. Kunondoche iga. Class ekiana na inje ndakiro gosibie binto. Akitari go ngatine class goseki. Akinata kanchon konyo bokonyi bwango bwango sengencho maite. Lazima boyfriend yane gagocha. Arore yani ninde responsible nimbange te binto no musafi. Tigango tebiga. Kwachakira madharau onye gwatairenga boyfriend yose na ero gosibiga. Mataiya gutomere chibesa lakini ndo mutaine chigo sibie binto. Eto monta gosibirie binto. Chibesa ngete na chiaki ntoro chidaro na chenchi limbake look. Everimbian. Ono ndo niliundia nywele ndoskirege nto gakiache at least yaga okengati ondori. Na inchi chibesa chumkwate inkola to monto sibiri nchomo nyene tindiko sibibinto. Yep. You like it? Yeah. Kwa ikires konyogo chi. Guarro ni standard ya no ni. Ni class kiana. No ichikara nini TV ne ringa jibe. Okay. Ono ga as one to agora ni. What do you mean to agora ni? Yega sino chokole bia. Ega sineki. Bote ga se nyobe na koletre. Ega singe se nyina unga kolere ga. Ese ga mwana. Wago? No. Ene nyumba ye biashara. Ye biashara naki. This is my house. My other house. Wow. Ngire ngomara. Enyo mbeli yene? Ne yane. Nisa no mwao. Mwane. Ne mwane. Mwao naki. Kote this is my house. Enyo mbele yako kombwa. Ne yoko kombwa. Nkombo ete na akorere biashara. Iko bano wanti mwane ne? Esa abantu kota na risko aka single room na okoba gukurara. Njamenya ka nyumba kaliskali. It's a very nice place. It's a nice place. There is single room pase nebwate getanda nebwate choto rugwesibe risko. Everything is there. So ene ye biashara. So ekinta etega iga koratiga. Na kibotora nyumba ibe Nairobi. Njenda kwa nyumba. Lakini tengo fundishe bako ikesi nayo utware nyumba Nairobi. Igeyo ontigera. Ene ye biashara. Eya bona onteto onye manage. Ye biashara na kitoko ni mare. No igabono eyene abantu bagocha bakombwa. Tete umuntu igagocha kombo gutkorara mambi osoka ongakana. Charging. No, that's very shoddy. Ene Airbnb. Classic. Airbnb. Bono kero monta gojo ra ine lodging. No. Wow. Ena so monta gojo no any staycation, a vacation. Ebe? Familycation. Vini kyo. Akini aye si. Na boigo. Okay. Montorete girlfriend ya yega iga. Umese korete boyfriend ya yega iga. Birthday yo monto. Bantu bacha bakesherega bangakana baenda. Ma. Yes. Wakana na kina ndekina. Bona rende wakana charges inchiro. Kila litu kubune customer ego soka make sure wakana 4,000 shillings. Iko mnu montago ikaga iga? Chiri. Oka 4,000 jire. Ongera jire bunye. No. Iga nende kwanza bia wakwande. The rules of this place, no cash accepted. Only through the till number. No cash. Wana mneni ya sara nini toka? Inga si toka. Si hakuna kushika cash. Hakuna kushika cash na niko hapo kufanya nini? Si pesa inaiko kwa till number, pesa ni kwa simu. Baba yake anasema si mimi. Yes. Esi mirazira. Na kidogo chikokora. Mnakuwa nataka unigera litu kwa imagine. Wao ndio Nairobi kwa hivyo isimu. Kiba zile simu wako tomogoji. Na kidogo kwa mimi biashara tole. Akiri enero gutumeka gera lituko. Mtome no profit. Ngote mo igoro mo na etoroji. Nara akiri gutumeka gotamuke para. Emekora nero. Nara akiri gutumeka gotamuke para. Okay, yote kama ndio tumeje sisi mimi. Yes. Bwana ile roho je kwa cash. No cash no ene monto kwa cash no ene sabu ntoko nyara kumanya. Ntoko nyara kwa kana ngise 4,000 jiri wenye 1 2 3 4 na ma kwa mosoni. Yes, lakini abeke simu because ekidana leti nayo bwate cash. Aituri kubwata cash. So mimi ndio shida. Iko ninje shida.
No, anybody nyako be caretaker aga tanya kubata cash. Okonda nga neki caretaker, nje your brother. You are going to be my caretaker. I am caretaker, sir. Njetiko ba caretaker, what are the manager? Okay, it's one and the same thing. Okay. Iwo muntu wawaja na mukani? Na wawaja na mukani. Muntu wawaja na mpango wakana? I honestly don't care. Muntu wawaja weke sherega? Yes. Iwo nga wasira mabileji shereto kuitaka kuituku. Ego dipendi mogo chaga na wano no mo pastara chege gonyore na ki arangeli achikorandi oraraga oboka mambio na korandi. Mapasta haya mbati. Ngocha bare. Asiketa kerete mo pasta chega. We are just in business. We just need the money. Tokumeti mogo chango tari gocha. Abantu besharambia. Tuito musiki ukamambi. Oh, yes, nenembia wa nende point yeyu. Ma tuna kingo kora. Sasa pesa chira chitimbu ati pibo honoraria. Ndatongonya genteke masijui utakubali. Kerekiek. Bonae akiongonya nyumba yao nchemorete just because ndetarore ngani nde responsible afurahi na mimi and stuff. Moreta mwago. Pororo alafu haraka alafu tuende. Najuko na vitu mingi. Tigango te biganya gerali. Igwate banga orumwago oche kungainire boyfriend yago mwane nga mwago ko bintu bya bire bichafu. Bano tingo nyara go sibiboniga. Yani ngomo ngendera chitayeka ibira tana story mingi. Alafu sasa tuhamishe kama fridge, TV yako nini taranga mnyeta maisha maya because ebina bya bintu ntagetangorere. Hivyo tumia na story mingi. Kono ntiko gotebiga. Oroche. Ebintu bire bya bichafu. Ando bimuki ko rumwago obireta mwane. Na nche bya bisafi. Mbirusi mwane tobire mwago. Akirende wankonyre ba. Bintu bya natini ko rusi nganchake ko rusi fridge nchake kwamisha ko chigali mwao. We ubenizoea. Sawa ba. Ora tingo rusi obarafiki obu. Ya uwezi nitoa urafiki bana nitaenda wapi? Mimi I'm sorry nenda kwenye nako gachia ngoro. Si tuende basi tufanye shughuli haraka. Sawa. So that To basa kuchanda clients. Onye clients babwate shere tuwene tukotoko. Tuwene tukotoko. Yo bwene tukotoke se isko gari se kwende yawo. Jamuntu. Abantu bati baswega abakane kirubunye baswe babe ko musiki bagore misinga. Shingo ko bakobere ogiya nenge kindesiko. Tuwene tukotoka. Ekinga ko. Inja ko mara abana kingo konde ngo banyanya. Unless batake your service tena ki inchota kwenye gento gete emersinga bana te ngonya nga unless batake wana montone girlfriend yanki ana takera a third party to ko roche ko basaririe shere they need their privacy kiru mjiribere iswagara ya ro nara rilia mate bona mbere bango chambaka ai nende bya kwa kwande tuli korara ma onye a customer keroro why like it's very obvious. They need their privacy. Inki baka nere kwende gaiga. Privacy kinaga mwane. Mtaka kutenga privacy na nyumba ni yangu. Hapa si kwako. Atari mwago. Okay, mwamo. Mwane biashara. Mwora. Na you are the caretaker. Bona kisi njogaro. Lakini nito bwana tukotoka ma. Ndiro montabo chache na no mwana oye. Omwana ara the other room na barobara ara the other room. Oh, wacha kwa disturb. Ikiru? No, oh my God. Okay, lakini biashara mnocho yaliko manageable. Okay. Ntego na kinta kereoka. Umuntu ocha? Kwa make sure wakande chibesa. Wakane? Kwa mweti number, wa confirm a message nana kinja soma. Eritariane. Osoa. Kera sorry. Kama jua stios bono jesi mimi ndego ramba de kalanga 300 cyane kando. Chichichi. Niso ngi ushuru. Ushuru ye. Kwani ne kanisa? Osene. Kwani ngakino ngisa soko le asino ko nagira ko. Yes, but ne ro bwana to kwa besa. Itrende ne akibono. Ngakingo pare direna. Igo, what do you mean? But the guy and you didn't client and did it. Tosa ukwana igo makwenda konghara client. Ngomo haja igale no ndo wake mtu wake ngaki. Ule manager yule kama yuko atwendi huko. Iko mkoma ya. I hope so. Watakwambia. I hope so. Kwanza watu waswati ya. Watakwambia services mzuri. Abaswati, what do you mean? Tosa ucha kwa gachi clients. Njibara ngeke. Njakine kwa watu wa Nairobi. Na gostorora na kwa kali yaki. Toba sako chaka kwega abaiseke bana hiyo. Yeah.
Mimi hata nikiona msichana wa Nairobi namuuliza, "We, ni wa Nairobi?" Natoroka. Esemo. Ngota yani ngumi ya miga. Toko lile limaega. Okay. Kwa iguli. Lakini ndio wao yuko kwa Kisii. Era toro yene. Tindochi kinkindochi. Kene ngelindochi timwene tikorora. Anyways, something else. Omonta ate bari question morosere ndagera abuna boko morosere. Okay. Abuna wakwa mwana kuura no nyene soda. Lakini atako already naro. Abune si. Tigagende. Nisegi. Okay. Ukionora choko banama. Yani mutako akokoliye gasera ku mutigagende yo. Kusema atumbara na bangiti, ora barasema yensu bali bakure. That's their choice. Tamene tigo kwana ero mwa gotigareri. Tirango kano no hoteli, tokoro se muntu ndagira mo yospi. Kuikoro onja. Ukonacha. No chonya rira. Anyways, tigango gefungo kisko gaiga. What I want to chake o clean ya satara clean nigo omogenaro go swabo no betko 8 pm. Igo bone gasiana kwa sana mami no kuri client, kuri customer, kuri kayo ko ni gikoru. Gisengo songo ni ngonya gotanga sana ko nyono ronga kini mbati lodging. Tere lodging na ukan to sago serious standard ye place. This is a high end place sawa. Okay. Unless to nyomo muntu wiga nero anya wate lakini bosabo saiga to nyago kwa nuno kama kana. Bona to endo clean ya sabo enelete. Omoge naro go swabo no marugoba. Alafu abasane bana bararusi yene. Barungishira bongo ba. Bade tawo karaki. Kurara Nairobi. They can come. Busawate barara sengo korea. Iga. Now I go anytime. In fact that will be very nice. Yeah. Now I go anytime. Sawa. Bora tubuna bago so iga you give them the till number back and mwama go chakeshe. Abasane bana bakane. Yes. This is a business. Bakana sengo korea. This is a business. Ngakire bana ko manyane manager. I honestly don't care. Yana the one to buy a suru was you akan. Yes. Biashara wacha nikwambie kwa uko wewe Nairobi na unajua kama nyana kikende kiabo sanke yo na mache toko ora Nairobi. Nothing for free. Ipo kila mtu alipe. Kila mtu alipe. Wow. Sawa. Bana. So twende kuchiga iganda korokyo okwerende o clean ngoro kistoko family match just in case a match reached up where you go or pampo a match. What again don't tara le choice. You got to watch choices ko in Nairobi my friend. Any city. Iko maisara sakios. Sawa. Twende kuchiga iga ngoro kye kwerende. So pampo a match bale ni bote bale.